ubu tuvugana hamaze gushira imyaka 2 n'amezi arenga 4 ingabo z'Uburusiya bwa Vladimir Vladimirovich Putin zitangije ibitero muri Ukraine. Iyi ni inkuru yavuzwe cyane. Izi ngabo z'Uburusiya nazo zaravuzwe cyane, zivuga ubuhangange n'ibindi bikorwa zakoze muri iyi ntambara. Iyi ni intambara ya mbere igihugu cy'Uburusiya cyinjiyemo nyuma y'intambara ya kabiri y'isi mu Burayi. Nyuma yaho muri iyi ntambara naho cyahanganye n'Ubudage bwa Adolf Hitler. Iri zina naryo ryagarutsweho cyane muri iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya buvuga ko ibikorwa bya gisirikare bukora muri Ukraine bigamije kwirukana abanazi muri iki gihugu. Mu ntambara ya kabiri y'isi, uruhare rw'Uburusiya ruzakomeza kwibukwa mu mateka kubera ko bimwe mu byatumye Adolf Hitler atsindwa ni igisirikare gitukura cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, aribwo Burusiya bw'ubu. Muri iyi ntambara ya kabiri y'isi yabayeho kuva mu 1939 kugera mu 1945 yashyamiranyije ibihugu by'ibihangange byariho mu isi. Buri ruhande rwakoze ibyo rushoboye byose bitangaje kugira ngo rwiyerekezeho intsinzi. Impande zari zihanganye muri iyi ntambara zagaragaje ubushobozi bukomeye mu bitero byagiye bizihanganisha, ku buryo bimwe byanasigaye mu mateka y'isi ndetse nta nubwo bizibagirana, kubera ko byaje kurangira hari uruhande rutsinze urundi rutsinzwe. Gusa uko byagenze kose, hari bimwe mu bikorwa byakoranywe ubuhanga bwinshi kuri buri ruhande n'ubu ngubu bikigarukwaho mu mateka. Muri ibyo bikorwa hari icyo tugiye kugarukaho. Ni igitero cyagabwe n'ingabo z'Abadage bakigaba kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete ni mu 1941. Igitero cyahawe izina rya Operation Barbarossa n'igisirikare cya Adolf Hitler. Operation Barbarossa nicyo gitero gikomeye cyakozwe na Adolf Hitler n'ingabo ze mu ntambara ya kabiri y'isi, ku buryo abakigizemo uruhare ku mpande zose bakaza kukirokoka barakivuze mu buzima bwabo bwose. Ni igitero cyabaye igisobanuro cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Nk'uko twatangiye tubivuga, igisirikare gitukura cy'Abasoviete cyarigaragaje cyane, kigaragaza nk'igisirikare cy'igihangange muri iyi ntambara ubwo cyahanganaga n'igisirikare cya Wehrmacht cy'Abadage. Uburyo iki gitero cyateguwe, uko cyagenze n'uko cyakozwe ndetse n'uko cyarangiye, ndetse n'ingaruka cyagize ku migendekere y'intambara ya kabiri y'isi, niyo ngingo tugiye kuvugaho. Ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 8 mu 1939, habura iminsi itagera ku 10 ngo intambara ya kabiri y'isi itangire, Ubudage bwa Adolf Hitler n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete byari biyobowe n'umutegetsi w'ikirenga Joseph Stalin basinyanye amasezerano yo kudashotorana ndetse no kutarwana mu gihe cy'imyaka 10 mu cyiswe German Soviet Non-Aggression Pact. Ibi bimaze kuba mu minsi 8 yakurikiyeho. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 mu 1939, Adolf Hitler arangaje imbere igisirikare cye yatangije ibitero kuri Polonye, yigarurira igice cyayo cy'uburengerazuba. Bwana Hitler agitera Polonye, ku rundi ruhande igisirikare cy'Abasoviete ku mabwiriza ya Joseph Stalin cyahise gitangiza intambara kuri Polonye ku gice cy'uburengerazuba. Iki gice nabo barakigarurira. Ibi byakozwe mu buryo busa n'ubwumvikanyweho n'ibi bihugu byombi by'ibihangange mu masezerano bari bamaze igihe gitoya bagiranye. Ubwo Polonye imaze kuvaho, Abasoviete n'Abadage bari bayigabanye, basigaye bahana imbibi z'ibihugu byabo. Nk'uko rero ibihugu byari byaremeranije kudaterana, kubera ayo masezerano Adolf Hitler ntabwo yashotoye Abasoviete, nabo ntibamushotoye. Ahubwo Bwana Hitler yahise ayobora ibitero bye mu burengerazuba bw'Uburayi. Mu 1940 ku muvuduko uri hejuru cyane yigaruriye ibihugu by'Ubufaransa, Ububirigi, Ubuholandi na Luxembourg. Atangira kubigenzura mu buryo bwa Kidage ndetse n'ibihugu byo mu gice cy'amajyaruguru by'Uburayi bya Denmark na Norvège, ubwo nabyo byari mu biganza bye, abigenzura uko abyumva. Adolf Hitler amaze kwigarurira igice kinini cy'Uburayi, yatangiye kubona inyungu nyinshi cyane zavaga muri ibyo bihugu, by'umwihariko mu mitungo kamere y'ibihugu yari amaze kwigarurira. Atangira gutegura ibindi bitero rero. Mu gice cy'uburengerazuba, igihugu cyari gisigaye cyiteguye guhangana na Adolf Hitler bwari Ubwongereza, bwategekwaga na Minisitiri w'Intebe Winston Churchill. Gusa Adolf Hitler
yasaga n'udafite gahunda yo guhita atera Ubwongereza kubera ko bwari bwaramweretse ko bwamugora cyane mu ntambara. Ibi byatumye afata umwanzuro wo kutabutera. Icyo yahise akora ni ugutangira gutekereza ku wundi munyembaraga wari usigaye i Burayi wasaga n'aho amubangamiye mu kuba yakwigarurira i Burayi bwose. Uwo nta wundi ni ibihugu by'Abasoviyete byari biyobowe na Staline. Gusa Adolf Hitler nubwo Abasoviyete bari bamubangamiye, yari abizi neza ko basinyanye amasezerano yo kutarwana no kudashotorana. Gusa aya masezerano yaratangiye kumubangamira kubera ko Uburusiya nabwo yashaka kuburwanya. Amaze kubona ko igice kinini cy'Uburayi kiri munsi y'amatwara y'Abanazi, iby'amasezerano n'Abasoviyete yabivuyemo, abisohokamo rwose, atangira gutegura intambara yo kwigarurira ibihugu by'Abasoviyete kubera ko Adolf Hitler yabonaga ko Abasoviyete ari umwanzi ukomeye cyane w'Ubudage, ndetse byari amahirwe kuri we yo kwigarurira imitungo kamere yari mu bihugu by'Abasoviyete. Imitungo kamere yarimo petrol ndetse n'amabuye y'agaciro yari muri ibyo bihugu. Mu mpera z'umwaka w'1940 Adolf Hitler yatanze itegeko nk'umuyobozi w'ikirenga w'Ubudage, itegeko ryo gutegura ibitero byo gutera Abasoviyete, bihabwa izina rya Operation Barbarossa. Ubwo igisirikare cy'Ubudage n'izindi nzego zose zahise zihugira mu gutegura ibyo bitero. Ku rundi ruhande, Joseph Stalin, aho yari yibereye i Moscow muri Kremlin, aho yategekeraga igihugu kiruta ibindi byose ku isi mu bunini, yari yizeye mugenzi we Adolf Hitler kubera ko yari azi ko basinye amasezerano yo kudashotorana no kudaterana. Yumvaga ntacyo yikanga. Mu ntangiriro z'umwaka w'1941 inzego z'ubutasi z'Abasoviyete zatangiye kugeza amakuru ku muyobozi w'igihugu Joseph Stalin, zimubwira ko Abadage barimo gutegura ibitero byo kumutera, ariko ntabwo yabyumvise. Abirenza amaso rwose kuko yari yizeye amasezerano bagiranye na Adolf Hitler. Ndetse uretse ubutasi bwe, n'abatasi b'Abongereza ndetse n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi batangiye kubwira Stalin ko Hitler ari hafi kumutera. Gusa ntiyabumvise, yizeraga amasezerano bagiranye. Nyamara bwana Hitler aya masezerano yagiranye n'Abasoviyete yari yarabikoreye kugabanya umuvuduko w'ubufatanye bwari hagati y'Abasoviyete n'Abafaransa, kandi ibi byari byarakunze rwose kubera ko yari yaramaze kwigarurira Ubufaransa, Abasoviyete barebera batanabutabaye. Kuri we rero yumvaga ko aya masezerano ntacyo akimaze. Nibwo yahise atangira gutegura Operation Barbarossa yo gutera Abasoviyete. Nyuma y'amezi 6 igitero gitegurwa, ku itariki ya 22 y'ukwa gatandatu 1941, diviziyo 148 zari zigizwe n'ingabo zigera kuri 1,000,000 n'igice nizo zari ziteguye kwinjira mu ntambara n'Abasoviyete. Muri aba bose abagera kuri 80% bari baturutse mu gisirikare cy'Ubudage, ndetse kandi iki gisirikare cy'Ubudage cyari kumwe n'abasirikare b'ibihugu byari bifatanyije n'Ubudage muri iyi ntambara. Ibihugu byarimo Ubutaliyani, Finlande, Hongria, Slovakia ndetse na Romania. Batangiye Operation Barbarossa rero batera Abasoviyete. Aba basirikare ntabwo binjiye bonyine kubera ko bari baherekejwe n'ibimodoka by'intambara bigera ku 3,400 ndetse n'indege z'intambara z'igisirikare cyo mu kirere cy'Ubudage cya Luftwaffe zigera ku 2,700. Igitero kingana uku cyari cyo kinini mu mateka y'isi. Kikubise ku ngabo z'Abasoviyete mu buryo busa n'ikiza cy'umuyaga cyangwa se umwuzure, kubera ko byabaye mu buryo butunguranye cyane rwose, nta myiteguro ikomeye igisirikare cy'Abasoviyete kigeze gikora. Abadage batangije intambara ku Basoviyete mu 30 y'urugamba. Umurongo wa mbere w'urugamba wari ugizwe n'igice cy'ingabo zagiye mu majyaruguru ziyobowe na Marshal Wilhelm Ritter von Lieb. Zari zifite inshingano zo kwigarurira ibihugu bya Latvia, Lithuania na Estonia, ndetse no kwigarurira umujyi wa Leningrad ari wo witwa St Petersburg ubu ngubu. Ikindi cyari igice cya gisirikare cyerekeje mu majyepfo, cyari gifite amabwiriza yo kwigarurira Ukraine n'imijyi ikomeye cyane irimo umurwa mukuru Kiev, ndetse n'agace k'inganda kari mu mujyi wa Dnipro. Izi ngabo zari ziyobowe na Marshal Gerd von Rundstedt. Ikindi gice cy'abasirikare cyagombaga kurwanira mu bice byo hagati
aho cyari gifite inshingano yo kwigarurira ibice byarimo imijyi ya Minsk, Smolensk ndetse na Moscow. Iki gice cy'ingabo cyari kiyobowe na Marshal Fedor von Bock. Aba bose amategeko bayavanaga kuri Adolf Hitler wari uri kumwe n'abandi bayobozi b'ingabo mu nzu yitiriwe indiri y'ikirura. Aha niho bayoboreraga urugamba rwo kwigarurira abasoviete. Intambara igitangira, Abadage bahise batangira kubona intsinzi yihuse cyane kandi yo ku rwego rwo hejuru, kubera ko abasoviete ntabwo bari biteguye. Unarebye ubwo icyo gihe abasoviete bari bafite abasirikare bagera kuri 5 miliyoni bonyine ndetse n'ibimodoka by'intambara bigera ku 23,000. Ariko kutitegura no gutungurwa mu ntambara byatumye bahita batakaza urugamba rugitangira. Ubwo niko batangiye kwirwanaho mu buryo butizweho bashaka gukiza amagara yabo. Kuko nk'ubwo ku munsi wa mbere w'urugamba abasoviete bahise batakaza indege 1,800 z'intambara imbere y'Abadage. Igitero kigitangira ku muvuduko uhambaye cyane, Abadage bahise batangira kwigarurira ubutaka bunini imbere mu bihugu by'abasoviete, ku buryo mu kwezi kwa 7 hagati igice cy'ingabo z'Abadage zari mu majyaruguru zari zamaze kwigarurira ahantu hangana n'ibirometero 800. Ingabo zo mu gice cyo hagati zari zimaze kwigarurira umujyi wa Minsk ndetse zitangira kwerekeza mu mujyi wa Smolensk, ku buryo byageze mu mpera z'ukwezi kwa 7 mu 1941 bamaze gufata bugwate abasirikare b'abasovieti 600,000. Ingabo zo mu gice cy'amajyepfo nizo zari zitarihuta kubera ubushobozi bwinshi bw'ingabo z'abasoviete zari zirinze Ukraine, kubera ko Ukraine yari ifite agace k'inganda karaka ingenzi cyane ku butegetsi bwa Moscow. Ariko nanone byageze mu kwa 8 mu 1941 abasirikare bagera ku 100,000 b'abasoviete bamaze gufatwa amatekwa n'Abadage. Ako kanya i Moscow umuyobozi mukuru w'abasoviete Joseph Stalin yatangiye guhamagarira ingabo z'abasoviete kwirwanaho zikarinda igihugu cyabo. Yaragize ati buri musoviete nahaguruke ahagarare arwanira igihugu cye, akora ibishoboka byose mpaka kugeza ku munota we wa nyuma wo guhumeka. Ubwo rero abasoviete bose barahagurutse, by'umwihariko Abarusiya, ku buryo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 abasoviete nabo bari bamaze kumenyera intambara, noneho barimo guhangana n'Abadage mu bitero byinshi byo kubasubiza inyuma. Ibi ngibi ntabwo byari byoroshye kuri Adolf Hitler, kubera ko abasoviete bari bafite umubare munini w'ingabo ndetse n'ibimodoka by'intambara bikubye iby'Abadage inshuro zigera kuri 3. Ubwo rero Abadage bagombaga kumva abasoviete mu buryo buremereye. Mu kwezi kwa 8 hagati Abadage batangiye kunanirwa kugera ku byo bashakaga, kubera ko igice cy'ingabo zarwaniraga mu gice cy'amajyaruguru zafashe uduce dutandukanye, ariko gufata umujyi wa Leningrad birabananira burundu. Bahasanze ingabo zikomeye z'abasoviete zari ziteguye kurinda uyu mujyi ku kiguzi cyose byazisaba. Ingabo z'Ubudage zarwaniraga mu gice cy'amajyepfo nazo byari bizigoye cyane kwigarurira umujyi wa Kiev, ariko ingabo zo mu gice cyo hagati zo zari ku birometero 400 hanze y'umurwa mukuru Moscow, ku buryo mu minsi mike bari kuba bigaruriye uwo mujyi, ndetse iki ngiki cyari ikikango gikomeye cyane ku basoviete. Gusa mu buryo busa n'ubutunguranye, ku itariki ya 21 y'ukwa 8 mu 1941 Adolf Hitler yafashe icyemezo cy'uko ingabo ziri mu gice cyo hagati zajya gutanga umusada mu bice by'amajyaruguru kugira ngo umujyi wa Leningrad ufatwe, ndetse no mu majyepfo umujyi wa Kiev ugafatwa, hakiyongeraho n'agace ka Crimea, kubera ko Abanazi bashakaga kugenzura Ukraine, ngo kubera ko kuri Hitler ubukungu bwa Ukraine bwari ingenzi cyane. Amaze kugabanya ingabo azijyana mu bice by'amajyepfo n'amajyaruguru, ubwo ingabo zasigaye mu bice byo hagati ntabwo zari zikigiye Moscow. Zarindiriye bagenzi bazo, maze operasiyo bise Typhon yo kujya Moscow ibirasubitswe. Iki cyemezo Hitler yagifashe nyuma yo gusuzugura inama z'abayobozi be b'ingabo zamubwiraga ko gufata Moscow mbere ari byo byaba byiza, ariko ntiyabumvise. Mu buryo bwihuse mu mpera z'ukwezi kwa 9 mu bice by'amajyepfo umujyi wa Kiev warafashwe. Noneho mu majyaruguru Abadage bafata umwanzuro wo gufungirana abaturage mu mujyi wa Leningrad kugira ngo bazicwe n'inzara bawivanemo. Iyi style yakoreshwaga n'igisirikare cy'Ubudage mu gitero cya Barbarossa, ni imwe mu zakoreshwaga mu ntambara za kera zo mu bihe bya kera cyane by'Abaromani n'Abaturk Ottoman. Intambara yakomeje gufata irangi.
ibitero by'Abadage biriyongera. Abasoviyete nabo bategura ibindi basubiza Abadage, ku buryo byageze mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 ibintu byamaze guhindura isura. Muri izo ntangiriro z'ukwezi kwa 10 Adolf Hitler yongeye kugaruka kuri Operation Typhon yo kwigarurira umujyi wa Moscow. Iki gihe bwana Hitler yatekerezaga ko noneho Abasoviyete bacitse intege, ko batagifite imbaraga zo kwirwanaho no kurinda umujyi wabo. Mu buryo bwihariye rero, urugamba rwo kwigarurira Moscow mu buryo bushya n'ubundi rwatangijwe n'ingabo zari mu bice byo hagati kuva intambara yatangira mu kwezi kwa 6 mu 1941. Izi ngabo nizo zagombaga kwigarurira Moscow. Abasirikare bagera kuri 1,000,000 ndetse n'ibimodoka by'intambara 1,700 byagannye Moscow byihuta cyane. Ndetse Abadage banatangirana intsinzi bigarurira imijyi ya Bryansk na Vyazma, ku buryo ingabo z'Abarusiya zirenga 600,000 zafashwe bugwate. Abasoviyete batangiye kubona ko ibyabo birangiye. Ubwo ari nako Abadage bihuta cyane bashaka gufata umujyi mukuru. Gusa mu nzira Abadage bahuye n'undi musirikare udasanzwe. Ibihe by'amasimbi n'ubukonje bukomeye. Ibihe by'umuhindo byari bikomeje mu gice cy'Uburusiya, maze ubukonje Adolf Hitler n'abasirikare be batigeze batekereza ko bahura nabwo burabakubita koko. Imvura nyinshi yaraguye ihindura imihanda, inzuzi n'ibiyaga. Abadage kugenda bigira imbere bibabana ihurizo, ku buryo Abadage bahisemo gutuza no kugenda buhoro buhoro kugira ngo barebe ko bagera i Moscow, ariko ubukonje n'urubura bibabana ibamba. Mu kwezi kwa 11 hagati ubukonje bwageze ku rugero rwa 0. Ibifaru binanirwa kugenda, kandi bari hafi cyane ya Moscow. Mu bice bigana mu majyaruguru ya Moscow, ingabo z'Abadage zari zamaze kwinjira mu mujyi wa Leningrad ku hantu hangana n'ibirometero 23. Abo mu gice kindi kinini bari mu muhanda uva Minsk ujya Moscow. Nabo babonaga umujyi imbere yabo, ku buryo abajenerali b'Abadage bakoresheje za binoculars zabo babasha kureba Kremlin. Kremlin ni inzu yari ibiro by'umutegetsi w'ikirenga Joseph Stalin. Bari hafi rwose, ariko umujenerali w'urubura nk'uko Abarusiya bamwita wigeze no kubakiza Napoleon, kuri iyi nshuro yararimo abakiza Adolf Hitler. Ubwo ku rundi ruhande, uku gutinda kwafashije Abasoviyete cyane, kubera ko biteguye ibitero byo gusubiza inyuma Abadage, ndetse banahamagaza ingabo zari mu bice bya Siberia ku mupaka wo mu burasirazuba buhera hafi y'Ubushinwa na Mongolia. Maze Abasoviyete bitegura gusubirana inyuma Adolf Hitler, bakamuha isomo ry'intambara, bakamuhana bya nyabyo. Gusa mu buryo bugoranye bwo kwirwanaho no guhangana n'ibihe by'amasibi n'imbeho nyinshi, ku itariki ya 2 y'ukwa 12 mu 1941 Abadage babashije kwinjira mu mujyi wa Moscow. Binjira mu birometero 10 imbere mu mujyi, ariko ntibabasha kuharenga kubera ubukonje. Kuharenga byarabananiye neza, bibabana inshobera mahanga. Ikibazo cy'ibyo kurya n'imiti nacyo ntabwo cyari kiboroheye. Nyamara Adolf Hitler we yarakeneye kubona Moscow mu maboko y'Abadage. Mu gihe Abadage bari bagihanganye n'ubukonje n'urubura, ku itariki ya 5 y'ukwa 12 mu 1941 Abasoviyete batunguye Abadage, babasubiza mu bitero bikaze cyane, maze babasubiza inyuma babageza ku birometero birenga 200 uvuye Moscow. Ubwo intego nyamukuru yo kwigarurira umurwa mukuru w'igihugu kinini ku isi ibiranze, bituma Abasoviyete bakomeza kwihagararaho, nubwo hari ibice binini byabo byari byamaze kwigarurirwa n'abanazi b'Abadage. Gusa ubutegetsi bwabo i Moscow bwakomeje guhagarara bwuma, bwiyemeza guhangana na Adolf Hitler. Ubwo Operation Barbarossa ibinaniwe kugera ku ntego zayo zo kwigarurira ibihugu by'Abasoviyete, kubera ko Stalin yari akiri Moscow aganje rwose nta kibazo afite. Adolf Hitler n'umujinya mwinshi yahise yirukana umugaba mukuru w'ingabo zarwaniraga ku butaka, Marshal Walter von Broschich, ahita atangaza ko ubwe ari umusimbuye. Uyu ni umwanya yagumanye kugeza atsinzwe intambara mu 1945. Nyamara kunanirwa kugera ku ntego kw'Abadage harimo ibintu byinshi birimo amakosa ya Adolf Hitler yo guhubuka mu gufata ibyemezo, kutumva inama z'abajyanama be, kuba inzego z'iperereza n'ubutasi zitarakoze akazi neza, kutita ku buzima bw'ingabo ze ku rugamba, ndetse no gusuzugura no gukerensa ubushobozi bw'Abasoviyete, kubera ko yumvaga ko azahita yigarurira Abasoviyete mu mezi 3
mbere y'uko ibihe by'urubura n'ubukonje biza mu Burayi. Ariko ibyamubayeho ni ibi ngibi nyine, yarumiwe. Muri iki gitero haguyemo abasirikare barenga 200,000 b'Abadage ndetse n'Abasoviyete barenga 600,000, ndetse hari inkomere z'Abadage zirenga 1,000,000 ndetse n'iz'Abasoviyete zirenga 5,000,000. Uku gutsindwa kwa Adolf Hitler rero muri Operation Barbarossa niko kwa mbere kwari kumubayeho kuva intambara ya kabiri y'isi yatangira ku itariki ya mbere kwa 9 mu 1939. Uku gutsindwa kwatumye bigaragarira n'abandi ko burya nawe yatsindwa. Naho ibihugu byamurwanyaga byiswe byishyize hamwe byahise bihera bihitamo kwifatanya biramurwanya, bituma atsindwa burundu. Birangira Ubudage n'inshuti zabwo batakaje intambara ya kabiri y'isi. Iyi ni nayo mpamvu kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira kugeza n'uyu munsi Abarusiya bakikomanga ku gatuza bakabwira isi yose ko aribo bahangaye Adolf Hitler. Ndetse n'ubu ngubu ibi ni ibintu perezida w'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin n'ibyegera bye nka General Shoigu, inshuti ye magara Dmitry Medvedev cyangwa se Bwana Peskov uvugira ibiro bye bya Kremlin babisubiramo kenshi cyane. Bakavuga ko uko batsinze abanazi ari nako bazatsinda Ukraine n'ibihugu byo muri OTAN no mu burengerazuba bw'isi bishyigikiye Ukraine. Akenshi iyo bavuga gutsinda abanazi, Abarusiya baba bavuga bahera kuri iki gitero cya Operation Barbarossa barwanyemo intambara yo gupfa no gukira, bikarangira basubije inyuma Adolf Hitler ndetse bakamutsinda cyane rwose. Uko byagenze kose byatumye iki gitero cya Operation Barbarossa cya Adolf Hitler ku Basoviyete kiba igitero cyasize umugani n'amateka ku isi yose, ku buryo kigisubirwamo kugeza n'uyu munsi. Ari nayo mpamvu natwe tugisubiyemo. Mwakoze kutwumva.